Ka National People's Party ka East Khasi Hills kala kuchimut ban Treshitom klem shong thaj ban pintikana ba ka kertong chong ka party kong amperin lingdo kan yo ya ka jingjop ha ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Kani ka surjong ka NPP kana nang pur menta shakeleng ki NPP block hapo ka district bal ha ka singing kong chong kani ka tayo kala ban pin ithu ka kong amperin ka badiru ka menteri sarkar ba ka ka kertong chong ka party na Shillong constituency. Ya kani ka jingyalang la penlong da ka NPP melim block ham melim ringi kebelawan simenta de kinong yalam ka state NPP berkungjuru kinong yalam ka district East Khasi Hills. Kinong yalam kilaong bakakong amperin ka kertong ka bala ibha bat kebela donru ya ka jing shempang ka bapaka bat ka deru ka bala biang bakan let cha Delhi kum ka MP banya sa ya kimat bat ki jing e jong ka jela. Hagani ka jingyalang ka NPP melim block klapin pa ya ka jing benyau bawat la kam shim lala ban penjob yang yau ba hamlet doling ha ka election bala dem hindi ki ong ba hamlet haduk menta udang bud di ni ki kam ki jam ki baulah kular ya ka constituency badai namar kani bakala penlong ya ka melim block bakanya teli bat ka jing tre jong ka block kanang yai penklan na ka por ha ka constituency. Aba ajing kran ha kani ka jingyalang na kaliang kinong kit kam jong ka state NPP kila banjur baki pat ba kim dei ban ngop shu ha ki jing sha pen bi ni ha ki jingyalang bakla jong ki we ki party bagai NPP ka ka party ka babam sap ni ka bamla ban wanra ya ka roi ka par na ka benta ki pat ba ka jela. Ngakai nak penjui pada hange, laga tuli nyapi, laga kita senayung pila yang misteri ni pila yang kupuli pada sunang keempat mengalai ya ka korni lagi ka yang pernah, laga misteri ni laga puli ni, menurut semua, laga misteri yang imadang pada instansi job election. Kan Rusnim kumeli la yobat kuminister nak ensure. Hana agam kita ki parti di bawah hana. La kita kiba ganggung politik real benar. Juga hukum kata. Ngawa khot dong pet senyang donga orang keli. Melanang man pet senyang, melanang man ajen bang senyang. Nama ton kamu berbala experience den. Ika mereka tu mereka kata experience. Imadam memperintahkan suh minum bagi tolek katai. Ila ada biar dot yang kita kelenti aja ni. Komi minister. Keren lu bertian di orang English tu. Latam iban pare. Dah Hindi lu pion kong kita iban Delhi. Ngau madam Delhi. Perbagai Delhi dan kau ngapa kan sutiaw ha. Ngaya banyak satu-satu cak berkita di perlok ngajak lang saya lagi. Umbi mengajak hanu tak hakar market. Itu mana boleh terhini ngajak teng hakar market. Tapi ngecik kan you member of parliament. You breu berdatang breu benai hakar politics. Ngakai watang ban khasor akan dong ingat sitom kumau sanwa. Dina tahu hot ikren data do tempeng rega ka em bayap do sabule. Ka em bayap do kadai bulu. Kong kira tay parti nga pa patay man se piway ko way ko. Hot kina sa job hadan election. Ngai wadong do man se. Lada himdo namne ko melang konstruksi tentang parti isar hamdan kalau tu minister nak melapet den kan penjob si mana maupun lalong double engine komong sal persul atau sini oh nak tahu what nom yang lo mesin hari long berkelai isamlah be jongan ko hamelin konstitusi tomi ya trai stop nam tahun penting lah. Maka parti kecuali kandang kentil yang kelama kam sedrong dan kapan jalan yang tadi dari bekerja berdua kecuali ngan trai shitong nanti PKI ke bang habele mangaru ngalayo kita dijinguna kibaki MP hakili kikindet snem kikemla banle yang kata deity kepala manglang do upat pa idon bok iyo let license jati sa bok pan ilok don bok ba bali ba baro kita inong song jonggawan Shillong Parliamentary
constituency ipa da tatakawin ka party siya dito. Iba kanes ilalang kamat lupa ni Tien hanapan na lecture dan hi da di party latang ka party kongres ni kinong song jong kejelang Meghalaya ngindon haka jing siya pentrim bat on sa telet ini bat on sawan kita ke umsaw di ba manginginom la syo pangile kata kadiri jing pen syai bejoki niru kumunong song ni siya mundur ben kalong kota kaya paikmat popite paikmat popi kajing pa laisin yang ke kongres siya parlimen don mo bala magbensange nakata karansan ya kita kian bat kijing pengkelajo kian da ka parlimen hato pim snopes hado menta pim smith hado menta pim dia hado menta kaya kata ka uniform civil code don bala pagpercaya fi kaya kata ka bill kata ka bakiong ka citizenship amendment bill kaya kata ka jing snopting hado menta baya kata ka border issue hapreng kejela kejongi kejela asam kebahajan bat hapreng keri Bangladesh don jing per kita ki isu sekarang pisno kumba kita di bangi pa banyadaya ni kilala banbo kita ki isu sejarai nengi nang kreni kijo kita kijo kikana kakten kasi ka ILP kajing bangyo ini ya scheme si jongi kajing I scheme na sarkar kami jongi na Delhi ya kita scheme ski ba mangiupat ba ngimshay kajing te kajing kum jom kita schemes borok ikwa yen pihak donaran ikwa yen pihak nek kata pihak sain kata kakot pihak dek kata ko office pihak lek ka biometrics balay ite ko mimi kumi nga ong hitang kowe ki ong ba ong don siang ong don rupa pan ai yepi nga pen her dia kata kana mentahan hakmat jompi ban ong don kam siang ong don kam rupa don kam kecing testa bat kecing treshito bangan le yang kata kalau kam kai balwan lam ya kecing tunju jong ketengka hakum kani ke election ngong ya fi don kam kibat testa don kam kibasmat kibastin, kibantloy, banwan pai siya islong ibala penjok iti hadin balalong MP. Kajing kali kalong ilayo yakin MP, hakisnem kendet ibalaga. Kiwan pai siya pi, kiwan kali ya pi, ijing dongkam bijok pi. Kira ya kita ki issues yang fi shano leng isu ha kajingen subot ya kaseng kongres pating ya kata ka BJP pingen ladang om ye pi ba ka BJP kadon na kacong ka policy tentang mangi ka NPP ngimdei ka BJP Hadaran mulai kita leta koi keslong berpentame gibriu. Berpentame dem ye gibriu. Ngang ong ye pi, she's never dep election menta. Pai kmat sekini gijang she's never dep dap she's never. Arterik nyobot dalam akan mawanga. Nyobot di tahun sota. Don mo kajinggelan haki issues
ngaong ya fi ba compare la nga day kalok ni ulok pa kabadangkam kaday kajabin kajing kloy kajing pulikod kajing wad benia kat kito kisah kisyang di bangiyo isaw tong jungi lembah kata social media bade syata lalong kunta de syata lalong kunta syalo kita MP giban bersyai sini video so baging mantang si sendu banong ya kane ka isu ga debate ha parlimen bat ka jingi na kane ka jingi debate tilong kita na ya kremyam ngade ka kristan pitaray ngan siya yano kan kami ini manidumbi ngan yen mga nakman ngan pegah pinod kamday siya pang gading long containers na kaday siya pang gading hikay katulong jing hikay kasnam kabatut ha kamet kajong nga kapag yang nga ng ibay. Ay nga kani ka sisin. Ay kani ka pati sisin. Makan beriya pi kata kajing ejat penriyo kabut ayu. Jing ejat penriyo kabut reshitong penbiang kiskins penpoy kajing yarap de hakayap kain watang makapartidyo nga dekam siya kapag kasyitong ladangi hapdi yaladero ni hapkloy naman apun kamtiti yang ibangin pet yung patpa ulabo ini agad kapurong kay agad kapurong long minista pitaray kamkta yan habang ayan hasurong pag kita ipulit na kamat, mga be, kapwa, mapitnong yan nga. Kakataba yan nga. Ngayon na chumang ikipriyo ki matnong yan nga. Kikroy mo ban IT, yung kapwa riyan na jong. Kung ma-IT, yung mga nakamtaw pa ba? Kabang habe, she's makali, kikam, she's ni. Pitnong. Tnong mo pi, hindi niya pekay, pinalalong ministar, kung pititsyon na eh, makilikan. Bakilele yang kumbali mani. Kabae. Nila yung ilot ini kong yaram. Kilawan dagi uniform kibo per. Ngano ako uniform kon dali. Leyo. Ngalet sa party, ngapalo nga dali, diwa kami ako toy mga. Baliya simet dali bandum yele, labyang so kahiye. Ngakit ya upat pa. Kajingkit kamday tangan tajo nga ba't ikod ikti pag-ulok cuma. Kajingkit kaday yakipat hur. Kiba akmi ganti ya kasorkar bakanle ay na kabenta kajokti. Yakata nganle kan pangalan bat sapet kumnong